Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. काँग्रेसीचे निरीक्षक रजनी पाटीलान ब्रेस्तारा मडगांवां दक्षिणेंतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक मेळून विधानसभा वेंचणुकेच्या परफॉर्मन्साचो नियाळ घेतलो. बुधवारा ती उत्तरेंतल्या उमेदवारांक मेळिल्ली. नव्या उमेदवारांक पक्षांतल्यांनीच वाट लायल्या म्हूण दुबाव. Placed my ideas for a roadmap for the Congress. Whatever has happened, but we have to look forward. We have to build a new Congress, a young Congress, new faces, and we have to work the way other parties are working 24/7. That winning has to be uppermost, but starting from scratch, from grassroots, building up a very strong base. 66% vote share has gone against the government. That means लोकांक खंय तरी हें सरकार नाका आशिल्लें आनी आय थिंक एज काँग्रेस पार्टी वी हॅव फेल्ड टू कन्विन्स द कॉमन पीपल ऑफ गोवा की बाबा जर काँग्रेस पार्टी आयली जाल्यार सामान्य मनशाक कॉमन मनशाक कसो फायदो जातलो. म्हाका दिसता तें वोट कॉन्सोलिडेशन आमी करपाक पावले ना. सो आमी आमच्या मॅडमीक सांगलेलें आसा की पार्टी नीड टू बी रिवॅम्प्ड. जे पळय मिस्टेकी जालेले आसात ते परत जावंक उपकारना. इनडिसिप्लीन पळय जे आसा तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय. एक प्रोटोकॉल आसपा जाय पार्टी भितर. कित्याक आमची पार्टी बिलोंग्स इन डेमोक्रेसी, सो वी आर व्हेरी डेमोक्रेटीक इन आवर एप्रोच. बट टुडे टायम हॅज कम टू बी लिटल बीट मोर स्ट्रिक्ट. आमचे जे एगेन्स्ट काम केलां, जे वॉट एवर हॅज हॅपन ड्युरींग इलेक्शन, जे आमचे लिडर्स कोण ब्लॉक्स आनी ते कोण काम केल्लो ते सगळे आमी रिटर्न कंप्लेन दिलो. एंड शी हॅज सेड, शी हॅज एश्युअर्ड इमिजिएटली शी वील टेक एक्शन ऑन इट. सो जे आमचे काँग्रेसी लिडर कोणें काम एगेन्स्ट केलें तेजेर एक्शन जातलें. रजनी पाटील म्हणटा एक्शन जातलीच. Yeah, there are some complaints of anti-party activities. We have taken a note of that and definitely we will take a strong action against it. सेक्युलर मतां फुटिल्ल्यान खंय काँग्रेसीक मार बसलो. गोंयच्या निकालान अपेक्षा भंग. I was disappointed, not failure, but I was really disappointed because I was sure that Goa people will definitely go with the secular party, and that atmosphere was there, anti-BJP atmosphere was there. I was sensing that, but of course we did not anticipate the division in the secular votes. That was the division of secular votes cost us defeat. काँग्रेसी बरोबर युती करपाची चूक केली म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी आमदार विजयान बॉम्ब घाला म्हूण बोवाळ. रजनी म्हणटा सगळ्यांनी आपल्या पावण्यार बरें काम केलां. वेंचणुके उपरांत अशें उलोवप बरोबर न्ही. What mismanagement he thinks is, I think we tried our level best. But now you have heard the thing of all the members. Was there mismanagement? I don't think everyone fought their own battle, and after elections we cannot express like this. That's what I think. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस.